Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu arba'in, nawaitu aslah, nawaitu khalah, nawaitu riyadhah, nawaitu suluk, nawaitu saum, an-azim, bihazal masjid, bihazal jami' ilaihi, hatta maksudi, untuk kamaktubi, hatihi, mahabbataka, wa ma'rifatika, nasrul minallah, wa fadlul qarib, istul ya sayyidi madad ya imam rabbani madad. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam rangka mujazahan zikir khatam qaulatu nabi mingguan di utara. Kita doakan untuk guru kita Syekh Ahmad Rahim, semoga Allah SWT memberi umur yang panjang, memberi kesehatan lebih, serta memberi kekuatan untuk membimbing kita di dunia dan akhirat. Dan kita juga berdoa semoga Allah SWT memberikan rezeki spiritual maupun rezeki material untuk beliau. Dan semoga Allah SWT mengabulkan cita-cita beliau untuk menjadi pondok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita juga berdoa semoga kita diberi dukungan oleh guru kita, syekh kita untuk terus berada di jalan mereka Nasrani yang suci ini hingga akhir hayat kita nanti. Shallallahu alaihi Muhammad.
صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب ارتقى رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب تعالى بالجود يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خذلانك ومنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واسقنا جيدنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب ورضوها شهادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب قرنا بسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واصبر كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر كل مؤمن يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب فاغفر بالمشافى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك السلام عليك
وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يا رحمتها اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا رحمتها اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لوزنا فيك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لوزنا فيك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغالب وللغالب البعيث وارث من بإحسانه صلى الله عليه علم البائن الوغاسل والجاسر وجاهد يسفهم الوافر والناسل وطارق الوقريب ويحد الناطق والصامت والجامد والزائر يضرب بعدله الساكن ويسكن بظله الضارب صلى الله عليه لا إله إله إلا الله حكيم زهر بديع حكمه وعجائب به نرد
ilaha illallah. Kariman basata li khalqihi bisa'ata wa karamihi wal mawahib. Yanzilu fi kulli laylatin ila sama'il dunya wa ila alamin mustaqiril hamid da'ir. Ta'ibuna ilallah hal min talibi hajatin fa ilahul matalib. Walau ra'aita al-khuddama qiyaman ala al-aqdami wa qad jadu maw'in saqib. Walaqama baina nadibin wa ta'ib واخفض لنفسه واتب ولا تخف من الجنود الريح الحارق لا يزال في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الرياح. يعودنا وقضى فائز بالمطلوب وأدركوا رضا محبوب ولم يعد أحد من الطعام وهو الخائف. لا إله إلا الله. سبحانه تعالى من مالك أوجد نورا نياه محمد من نوره الرب إلا أن يخلق آدم بنا وعرض فقره على الأشباه وقال حتى ينسي الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الهدايا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إذ قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم خلق ما نقول إذ قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم خلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير وسمع الفرح والغسول قولوا رجعنا بكل خير وسمع الفرح والغسول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عاشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عاشي ولا وجودي ولا ترمنات في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترمنات في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ويا ليالي رضا علينا مدي ليحضر منك عودي ويا ليالي رضا علينا مدي ليحضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلوا على نبي محمد ذكر خاتم الخواجة
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uqliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqa bil haqqi ala hadithul mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari azim. Menurut kehendak Allah SWT, Sultan Aulia Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wasallim. Semua bergerak dan terjadi atas kehendak Allah SWT. Di mana tempat kepribadianku dalam cinta Allah, bagaimana definisinya, dan apa yang memberiku kekuasaan untuk ikut campur. Setiap orang yang mengenal Allah SWT dapat mengingat bahwa semua yang terdapat di alam semesta ini diciptakan paling baik, dan tak mungkin ada yang lebih baik lagi. Mereka mengatakan, situasi yang kami alami saat ini adalah yang paling baik dan sempurna, dan takdir Allah SWT besok akan mengubah apa yang ada hari ini dan menempatkan semua dalam posisi yang baru. Namun ini tidak akan pernah lebih baik dari yang ada hari ini. Setiap hari ia bertindak dan melakukan tugasnya. Kita harus membiarkan apa yang terjadi dan dikehendaki Allah SWT dan tidak mempertanyakan kenapa begini atau aku tidak setuju dengan hal ini. Ini adalah atribut yang dimiliki syaitan yang selalu mengatakan kenapa atau tidak. Kita mencoba yang terbaik seperti yang dikehendaki Allah SWT. Seperti saat seorang tentara mengatakan kepada atasannya, sesuai kehendak Anda, Pak. Namun kita tidak memberikan penghargaan yang sama kepada Allah SWT. Tidak. Kita selalu melawan, mengajukan keberatan, menentang dan tidak menyetujui kehendak Allah SWT. Tingkatan pertama dari adab yang baik adalah untuk mengatakan terserah yang kau inginkan ya Allah. Bahkan saat sesuatu yang tidak kamu senangi terjadi, kamu tidak dapat melakukan apapun atas hal itu. Demikian hal yang sia-sia untuk menentangnya adalah tidak mungkin untuk melawan kehendak Allah SWT. Dan sering kita mengetahui hal ini tetapi tetap bersikeras melawan kehendaknya. Adab yang paling baik dari seorang hamba adalah mereka yang tidak pernah mengatakan tidak dan mereka yang tidak pernah bertanya mengapa ini terjadi. Kamu mungkin dapat mengatakannya, tetapi sebenarnya kamu mengetahui bahwa kamu berbicara dengan Dia yang memberi kehendak di atas kehendakmu. Jika kamu mengatakan, aku tidak menyukai terjadi hal ini, atau bertanya-tanya mengapa ini terjadi, ini berarti kamu lebih mengutamakan keinginanmu dan bukan keinginannya. Diri dan egomu ini diistimewakan yang merupakan sesuatu yang mustahil. Karena ego itu kamu bertanya kenapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mengapa suatu hal terjadi, tetapi kamu tidak dapat mempertanyakannya. Kamu adalah hambanya dan Ia adalah Tuhanmu. Menerima dan tidak bertanya-tanya adalah langkah pertama menuju kebaikan. Jangan lupakan tanggung jawab dan kedudukanmu sebagai hamba dan umatnya. Thariqah melatih kita untuk menjadi hamba Allah SWT dan tidak bertanya-tanya mengapa kamu melakukannya. Ucapkan, ya Allah, lakukan apa yang kau inginkan, apa yang kau kehendaki, itulah yang terbaik bagiku. Melalui kebebasan yang tak terbatas, manusia kehilangan kualitas sebenarnya sebagai seorang hamba. Dan kebebasan yang tak terbatas ini menghilangkan semua adab baik dalam diri seorang hamba. Adapun adab terbaik adalah berserah diri kepada Allah SWT. Seorang hamba harus mengikuti keinginan, perintah, dan peraturan Tuhannya. Jika kamu mengatakan seperti yang kau inginkan, kamu akan memperoleh berkah terbesar dari Allah SWT, dan Ia tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu akan terus merasa damai dan puas atas kehidupanmu. Kenapa kamu tidak mencobanya? Kamu harus menerima apa yang kau pikir tidak baik bagimu dan kau ingin ubah. Lagi pula, kau tidak dapat mengubah keadaan itu. Jagalah kepentingan Allah SWT dan berikan penghargaanmu yang tertinggi kepadanya agar kamu tetap bahagia sekarang dan sesudahnya. Semua yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sempurna. Demikian juga dengan kehendaknya.
Siapa yang bersikeras mengikuti kehendaknya harus ingat pada titik tertentu dan mengatakan, jika saja aku meninggalkan kehendak itu untuk Tuhanku. Sabarlah dan bersyukurlah saat kamu menghadapi sesuatu yang tidak kamu sukai. Tidak ada yang dapat berjalan sesuai keinginan kita. Itu adalah hal yang mustahil. Ada jutaan keinginan dan kehendak manusia, namun kehendaknya berada di atas kehendak kita semua. Adalah merupakan suatu kebodohan untuk keberatan atas kehendak Allah SWT dan mengatakan kenapa atau kenapa ini terjadi. Bagi hamba dari seorang raja, rajalah yang bertindak dan berkehendak, bukan atas kehendak hamba itu sendiri. Hanya ada satu sultan. Mereka yang bangga atas dirinya akan mengatakan mengapa ini atau kenapa ini terjadi. Saat menghadapi sesuatu yang tidak kamu sukai secara pribadi, tanyalah dirimu sendiri, siapa kamu dan siapa yang ada dalam dirimu, egomu, apa yang kamu lihat dalam bentuk fisikmu, dan apa nilai di dalamnya. Tidak ada nilainya, hanya tulang belulang. Siapa kamu? Kamu harus mengatakan, aku adalah hamba Allah SWT dan merupakan anak cucu Adam, keturunan Ibrahim dan umat Muhammad SAW. Saya ucapkan bahwa saya meyakini Allah SWT, kitab-kitab yang diturunkannya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan makhluk-makhluk yang diciptakannya, baik yang baik maupun yang buruk. Mulialah Allah SWT. Ini adalah identitas kita. Seorang muslim harus berserah diri kepada Tuhannya, dan semua yang beriman harus beriman kepada apa yang diturunkan olehnya. Inilah dasar pengabdian. Pada kehidupanmu, beberapa hal membuatmu gembira dan baik untukmu, dan beberapa hal lainnya kamu tolak karena egomu. Berusahalah untuk jujur dan benar saat bertindak untuk Allah SWT. Kau akan temukan ketenangan, kemudahan, dan kebahagiaan. Tuhan pemilik surga, jika melihatmu dan menemukanmu dengan sabar dan berjalan ke arahnya dan meminta berkah secara tulus darinya, akan mulai menganugerahkanmu suatu berkah berupa kehadirannya yang akan membuatmu gembira dalam perjalananmu yang tidak lelah. Ini penting karena setiap hari ada saja yang menguji kesabaranmu. Saat kamu menghadapi sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu harus singkirkan semua keluhan dan keberatanmu dan sabar dalam pengabdianmu kepada Allah SWT. Ingatlah, setiap saat sesuatu yang sangat tidak benar, katakan, ya Allah, inilah kehendakmu. Aku berserah kepadamu. Aku salah sebelum apa yang kau kehendaki terjadi karena telah bertanya-tanya tentang apa yang bertentangan dengan kehendakmu. Maafkan aku. Jika kamu mengetahui ini, tidak ada yang akan mengganggumu, dan jangan memohon apapun kepada Allah SWT. Ini adalah suatu yang bodoh. Hanya Ia yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu bagi hambanya, bukan berdasarkan pilihanmu, tetapi berdasarkan pilihannya, dan hanya pilihannya. Kamu adalah hambanya dan Ia adalah Tuhanmu. Bahkan jika itu surga atau neraka, bergembiralah atas penilaiannya. Allah SWT tahu yang terbaik. Ucapkan, ya Allah, maafkan aku karena telah melibatkan diri dalam sesuatu yang bukan untukku. Aku telah mencampuri sesuatu yang merupakan kekuasaanmu. Ya Tuhan, maafkan aku seperti yang kau kehendaki. Kita harus malu telah membawa keinginan kita ke hadapan Allah SWT. Ini adalah adab yang sangat rendah, dan kita selalu meminta imbalan baik dari Allah SWT untuk ibadah, tindakan baik ataupun pengabdian yang kita lakukan. Astagfirullah, aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Tinggalkan itu karena Ia yang memutuskan. Kamu hanya meminta ampunannya, tidak ada lagi, dan ucapkan, aku tidak berharga menjadi abdimu. Ini adalah ajaran Nasbani. Ini adalah semangat dan spirit adab dan inti utama dari pengabdian. Bertaufiq bi hurmatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
zikir khatam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد السادات ونور الموجودات يا من هو المرجع لمن مسعوظهم وهو ألم يا أكبر وسائل الله تعالى ويا أكثر المستند أتوسل إلى جنابك العظيم بهؤلاء السعادات وأحد الله وأهلك الكرام بدفع دور لا يرفع إلا بواسطتك ورفع ضيف لا يرفع إلا بجلالتك بسيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله يا رحمة العالمين الله تعالى بعد سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قاسم بن محمد بن عبد بكر الصديق رضي الله عنه إمام جعفر الصادق رضي الله عنه أبو يزيد القرظ من سلطان العارفين كرسول أبو الحسن الخرقاني كرسول أبو الفرماني كرسول وجاء أبو يعقوب يوسف أبا حمداني كرسول أبو عبد سيد خضر عليه السلام وجاء عبد الخالق جوالي إمام خاتم كرسول وجاء عارف عرفاني كرسول وجاء محمود الإنجيل البرناوي كرسول وجاء عاصي الروميتوني كرسول Qaja Muhammad Abbas Tamasi Rasulullah Qaja Asari Abil Kulal Rasulullah Imam Tariqah Qafal Qariqah Qaja Muhammad Ba'uyun Syekh Naqmani Rasulullah Qaja Al-Khattar Rasulullah Qaja Yaqub Al-Kharqi Rasulullah Qaja Ubaid Al-Aqrar Rasulullah Sayyidina Syekh Muhammad Zaid Bukhari Rasulullah Sayyidina Syekh Darus Muhammad Rasulullah Maulana Muhammad Qaja Amkanaki Rasulullah Sayyidina Syekh Muhammad Baqillah Rasulullah Imam Rabbani Ahmad Al-Farad-Al-Hidi Rasulullah Sayyidina Syekh Muhammad Maksum Rasulullah Sayyidina Syekh Muhammad Syekh Arif Rasulullah Sayyidina Syekh Nur Muhammad Al-Juwani Rasulullah Sayyidina Syekh Syamsuddin Habibullah Janjanan Rasulullah Sayyidina Syekh Abdul Dahlawi Rasulullah Sayyidina Syekh Yadil Khal Al-Baghdadi Rasulullah Sayyidina Syekh Ismail Shirwani Rasulullah Sayyidina Syekh Khas Muhammad Shirwani Rasulullah Sayyidina Syekh Muhammad Effendi Yagari Rasulullah Sayyidina Syekh Jamalud Al-Qumuk Al-Husaini Rasulullah Sayyidina Syekh Abu Ahmad As-Suburi Rasulullah Sayyidina Syekh Abu Muhammad Al-Madani Rasulullah Sayyidina Syekh Syaraf Al-Dagestani Rasulullah Ustazuna Sultan Auliya Maulana Syekh Abdul Al-Dagestani Rasulullah Khalid Ustaz dan Tazim Aliyah Sultan Auliya Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Qubur Haqqani Rasulullah Sultan Auliya Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabbani Rabbani Rasulullah Imam Rabbani Syarif Abu Tufail Rasulullah wa Syekhina Syekh Ahmad Rahim Rasulullah Syaman Al-Farmadi Yusuf As-Siddiq Abdul Rauf Al-Yamani Imam Al-Arif Amanul Haq Lisanul Muntaqami Allah Sakhawi Arif Al-Ma'ruf Burhan Qutbul Anam Ya Sayyid Suhaib Zamani Muhammad Mahdi wa Sahabi Mansur Ya Khidir alaihi salam Ya Budalla Ya Nujaba Ya Nuqaba Ya Aqdal Ya Akhyar Ya Aqab Ya Ahl Arba'in Ya Ahl Na'abah Ya Al-Bajin Nabi Ya Al-Akrabai Rasulullah Ya Al-Qadir Azza wa Jalla Ya Imatul Arba'ah Ya Awliya Allah Ya Rijal Allah Ainuna bi'awnillah wa kunu awlana billah asana zabifatillah Ya Rijal Allah Ainuna bi'awnillah wa kunu awlana billah asana zabifatillah Ya Rijal Allah Ainuna bi'awnillah wa kunu awlana billah asana zabifatillah Ya Rijal Allah Ainuna bi'awnillah wa kunu awlana billah asana zabifatillah Ya Rijal Allah Ainuna bi'awnillah wa kunu awlana billah asana zabifatillah Ya Rijal Allah Ainuna bi'awnillah wa kunu awlana billah asana zabifatillah Ya Rijal Allah Ainuna bi'awnillah wa kunu awlana billah asana zabifatillah Ya Rijal Allah Ainuna bi'awnillah wa kunu awlana billah asana zabifatillah Ya Rijal Allah Ainuna bi'awnillah wa kunu awlana billah asana zabifatillah Ya Rijal Allah Ainuna bi'awnillah wa kunu awlana billah asana zabifatillah Ya Rijal Allah Ainuna bi'awnillah wa kunu awlana billah asana zabifatillah أعلى الله تعالى درجاتهم دائما ومددا بمددهم وبركاتهم وأنفسهم خذها ببركة من لا نبي عمله وبحمد سورة الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف الدين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا فتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تفرجعنا يا قديم الإحسان اللهم أحسن إلينا بلسانك القديم يا الله رابط الشريفة. Jagalah cinta kita dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam hati kita. Jagalah cinta kita dari Sultan Aulia Maulana Syekh Muhammad Azim Abdul Hakam Rasul dan Sultan Aulia Maulana Syekh Muhammad Isyam Kaban dan Rabbani Rasul dalam hati kita. Jagalah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Abu Tuba Rasul dalam hati kita, melebihi bimbingan daripada guru kita Syekh Ahmad Rahim Rasul. Yastra Madad Madad ya Imam Rabbani Madad. Fatih Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fathul Sarif. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ala syarif.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab illa farghab. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab illa farghab. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila farghab. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Sholli ya Rabbi wa sallim ala jami'il mursalin wa ali kulli ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Amantu billahi sallallahu rabbuna azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila
إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أنبياء المرسلين والبشر وإلى أرواح المشايخ الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في طريق المالية خاصة إلى روح شعب الخليل جواني كرسول وإلى أرواح أهل خواجة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله
عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم والكرام إلى الرسائل سادتنا والصديقين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allah bitaqbil qulubana ya Allah 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hai 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah hai Allahu Allah hai Allahu Allah hai Allah hai ya qayyum 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hu ya hu ya da'i ya hu ya hu ya da'i ya hu ya hu ya da'i Allah ya hu ya da'i Allah ya hu ya da'i Allah ya hu ya da'i Ya Daim, Ya Daim, Ya Daim, Ya Allah, Ya Daim, Ya Daim, Ya Daim, Ya Allah, Allah Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Allah, Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Allah, Allah Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hafiz ya Allah ya Hafiz ya Hafiz ya Hafiz ya Allah Allah ya Latif ya Latif ya Latif ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif ya Allah Allah ya Mujib ya Mujib ya Mujib ya Allah ya Mujib ya Mujib ya Mujib ya Allah Allah ya Mu'in
mu'in ya Allah ya mu'in ya mu'in ya mu'in ya Allah Allah ya mu'in ya mu'in ya mu'in ya Allah ya mu'in ya mu'in ya mu'in ya Allah Allah ya ghaffar ya ghaffar ya ghaffar ya Allah Allah ya ghaffar ya ghaffar ya ghaffar ya Allah Allah ya mughith ya mughith ya mughith ya Allah Allah ya mughith ya mughith ya mughith ya Allah Allah ya sattar ya sattar ya sattar ya Allah Allah ya sattar ya sattar ya sattar ya Allah Allah ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya Allah Allah ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya Allah Allah ya qahar ya qahar ya qahar ya Allah Allah ya qahar ya qahar ya qahar ya Allah Allah ya karim ya karim ya karim ya Allah Allah ya karim ya karim ya karim ya Allah Allah ya rahim ya rahim ya rahim ya Allah Allah ya rahim ya rahim ya rahim ya Allah Allah ya sami ya sami ya sami ya Allah Allah ya sami ya sami ya sami ya Allah Allah ya wahab ya wahab ya wahab ya Allah Allah ya wahab ya wahab ya wahab ya Allah Allah ya razak ya razak ya razak ya Allah Allah ya razak ya razak ya razak ya Allah Allah ya wadud ya wadud ya wadud ya Allah ya wadud ya wadud ya wadud ya Allah Allah ya rahman ya rahman ya rahman ya Allah Allah ya rahman ya rahman ya rahman ya Allah ya hanan 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 ya Allah ya manan 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 ya Allah ya dayanu ya dayan ya dayanu ya dayan ya dayanu ya dayan ya dayanu ya Allah ya subhan ya subhan ya subhan ya Allah ya sultan ya sultan ya sultan ya Allah ya aman ya aman ya aman ya Allah ya salam ya salam ya salam ya Allah 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 hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Shalli ya Rabbi wa sallim ala jami'il mursalin wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ala asyrafil alamin sayyidina Muhammadin salawat. Ala afdalil alamin sayyidina Muhammadin salawat. Ala akmalil alamin sayyidina Muhammadin salawat. Salatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'i wa rusulihi wa jami'il khalqi ala Muhammad wa ala ali Muhammad alaihi wa alihi wasallam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulih ajma'in wa litabi'in bi insanin wa anil amatin mutadimatin wa lil ulama'il muttaqin wa lil awliya'is salihin wa amma shaykhina fi tariqatin nazm aliyah wa sallallahu ta'ala arhum zakiyah wa sallallahu ta'ala abriyatuhum mubarakah wa sallallahu ta'ala inna alaihim barakatihim wa فيضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والكرام وإلى أرواح سائر الأنبياء المرسلين وأهل الشرائع وإلى أرواح المشايخ الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في طريق المالية خاصة إلى روح إمام طريقة وفي الطريق الشيخ بعدهم صلى البخاري كرسله ومولانا عبد الخالق الشواني كرسله ومولانا سلطان أولياء شيخ عبد الصمد الدستاني كرسله وشيخنا أستاذنا سلطان أولياء مولانا شيخ محمد نزيم عبد الحفظ كرسله وشيخنا أستاذنا سلطان أولياء مولانا شيخ محمد هشام كبان رباني كرسله وشيخنا أستاذنا إمام رباني شريف عبد الطفل كرسله وشيخنا أستاذنا شيخ نجاح أحمد رحيم كرسله وعلى مدينة السلام إسحاق عليه السلام في دراسة سام أستاذ وسيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi
الفاتحة واسنعوا في سلطان أولياء شيخ مفيد السعاني كرسله واسنعوا في سلطان أولياء مولانا شيخ محمد نزيم الحقاني كرسله واسنعوا في سلطان أولياء مولانا شيخ محمد هشام كمان ربنا كرسله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah wasnaruhi Ibu Radiyah binti Bapak Sumatawib wasnaruhi Natul Kutub bin Bismillahirrahmanirrahim wasnaruhi dan seluruh keluarga kita yang telah meluk kita yang tidak sempat kita sebut dalam satu satu dan keluarga yang menyimak video pada tempat kalian masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أعوذ بك لنا هذا صلاحا وأوسط فلاحا وآخر نجاحا اللهم رحمة وأوسط نعمة وآخر نعمة ومغفرة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء عظمته وذا كل شيء عزته وقضى كل شيء ملكه واستنعم كل شيء قدرته. الحمد لله الذي سار كل شيء حبيته وسار كل شيء حكمته وتصاغر كل شيء كبره. اللهم إن كنا في حفل الساعة إليك يا ودود ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واهدنا إلى الحق والطريق المستقيم وانصرنا على القوم المفسدين.
Mansur imam muslim mansur awliya Allah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Aska sholati wa salami bi rasulillah. Aska sholati wa salami bi rasulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ahmad Muhammad ya Sidi khairul bariyah. Ahmad Muhammad ya Sidi khairul bariyah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak John, nggak tahu.